All these friends. Nice. Кавайни. Цікавий процес з парасолями кольоровими. Такого ніколи не було. Оставим его за Там очень друга, Окей. Дима, мы не поднимемся? Дима? Тебе будет допомогти. Сам Жаян едет, як жар. Стоп. Теперь князь мусить обрезать косу Куполинки и закинуть ее на браму. Каб з гэтай косы на гэтую браму перайшлі усе магічныя ўласцівасці, і каб усе, хто будзе на гэтым полі, былі абароненыя ад всялякіх нячысцікаў. Князь, ось ён ужо обрезае. Косая коса. Ну, обрубить-то добре, а ще ж треба закинуть її туди. Хлопці, берися. Хлопці, ваше діло. О, О, все, живи Беларусь.